Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikira Sahili TV. Imana ibaha umugisha. Tugarutse muri wa mwanya mwiza wo kubagezaho amakuru ari kuvugwa hirya no hino mu biyaga bigari, ariko tuje kubagezaho amakuru kandi ari kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho nta handi ni mu burasirazuba bw'iki gihugu ndetse no muri Kivu y'Epfo. Turabagezaho amakuru ari kuvugwa hirya no hino ku isi. Mukomeze mubane natwe. Hanyuma reka kandi tubagezeho incamake z'amakuru yacu. Uyu mwanya tugiye kubagezaho amakuru ari kuvugwa, ni nayahe makuru akomeje kuvugwa ku butaka bwa Kongo. Haravugwa ko M23 yaba yumvikanye na leta ya Kongo mu biganiro biri kubera i Doha, ariko kandi bikavuga ko mu minsi ishize M23 yari yivanye muri ibi biganiro. Ibyo turaje tubive imuzi n'imuzingo. Turakomereza aho nta handi ni muri Burkina Faso. Aha naho ngo kudeta yaba yaburijwemo, ntimujye kure dukomeze tuganire. Turakomeza kandi nubwo biri kuvuga ko ibiganiro bigeze kure hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za Kongo, uyu munsi muri Kamanyura na Uvira haravugwa intambara ikomeje kubica bigacika. Baravuga ko muri Nyangezi imirwano yari yahagaze, ndetse na hano muri Goma imirwano yari yahagaze, ndetse bakavuga ko M23 bidasubirwaho yari yamaze kumvikana na leta ya Kongo, aho amatangazo yakomeje gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga avuga ko iki gihugu cyaba cyumvikanye n'izi nyeshyamba. Ariko kandi n'imirwano nayo itari guhagarara ikomeje kumvikana kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Haribazwa niba izi ndege za drone ziri mu rwego rukomeye ngo zishobora kumara igihe kinini mu kirere, ndetse zishobora kurasa kure izi ngabo za FARDC zifite, aho Kisekedi yaba aherutse kuzigura mu gihugu cy'Ubushinwa, cyo kimwe n'izindi ntwaro zikomeye ziri mu gace ka Masisi. Hakaba hibazwa impamvu y'ibi bintu, icyaba cyaratumye zigurwa zikaza muri iki gihugu. Kandi abasesenguzi bakomeje kuvuga ko ibi ngibi nta nyungu bishobora gutanga ku ngabo za M23, cyane ko uyu Felix Tshisekedi ngo yakomeje yemera byinshi bitandukanye mu manama bagiye bajyamo, nyamara nyuma akongera akabyihinduka, akavuga ko atari umugabo uhagarara ku ijambo, ahubwo akomeje guhinduka. Abantu rero bakomeje kujya mu rujijo hirya no hino bakibaza uko ibi bintu bizarangira, ariko turaje tubive imuzi n'imuzingo tubabwire ido nido. Ntimujye kure, nyakira amajwi zanyu mukomeze mubane natwe 5 kuri 5. Wowe rero utarakanda subscribe, twemerere ukandeho ndetse ukande kunzogera, ubundi ukore share, ubundi urayikinge, hanyuma utwandikire muri comment, ubundi dukomeze tubane 5 kuri 5. Ariko kandi reka ngira nti Imana iguha umugisha we wabikoze, ariko nawe utarabikora bikore, maze nawe twiganirire kandi Imana iraguha umugisha. Reka nihanganishe umuntu wese ufite ikibazo mu buryo butandukanye, uri kwa muganga cyangwa uri ahandi ubabaye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kubwire ngo ntabwo ariko bizahora. Uyu munsi nubwo ariko biri, ariko ejo Imana izahindura amateka, ahubwo ukomeze wizere Imana. Reka rero dukomereze hirya no hino, dusuhuze abantu mwese mudukurikira aho muherereye mu bihugu bitandukanye. Tubabwire muti Imana ikomeze barebe neza, kandi Imana ibaha umugisha kubana natwe. Nukuri turabakunda, tubahoza ku mutima. Ngiye mukomeje kumva rero, nitwa Mukristo. Imana
Imana ibaha umugisha. We witwa nde? Nawe twibwire muri komenti udukurikira urihe. Imana iguha umugisha. Reka dukomeze amakuru yacu ari kuvugwa hirya no hino ku kibuga cy'imirwano, aho n'ahandi ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka duhere mu gace k'uburasirazuba aho intambara ikomeje kubica bigacika. Ahangaha nta handi ni muri za Kisangani ndetse na za Rucuro, aho ngaho haravugwa ibirindiro bya Sadeke nako by'ingabo za M23 ndetse n'ingabo za FARDC, aho zikomeza gutana mu mitwe umunsi ku wundi. Haravuga kandi ibirindiro bikomeye bya FARDC. Ibi birindiro ngo birimo intwaro zidasanzwe, aho ngo bakomeje kwitegura urugamba rwo kwivuna M23. Ariko kandi amakuru aturuka aha hantu aravuga ko hari ibitwaro bikomeye biherutse kugurwa, aho bikomeje kuba biri muri aka gace. N'ubundi ngo hari n'indege za drone zirasa kure ndetse ngo zimara igihe kinini mu kirere, zazamwe kugira ngo zihangamure izi ngabo za M23. Ariko kandi biravuga ko n'ubundi mu mujyi wa Uvira, aho n'ahandi mu gace gahana imbibi n'igihugu cy'u Burundi, aha naho Wazalendo cyo kimwe n'ingabo za FARDC ngo batanye mu mitwe n'ingabo za M23. Bikavuga ko nyamara mu masaha ashize ngo hari habonetse agahenge, ubwo ibiganiro ngo byari birimbanyije hagati y'ingabo za M23 ndetse na FARDC, ngo imirwano ikaba yari yagiye iba icogoye. Ariko uko amasaha agenda yicuma, kavuga ko n'ubundi izi ngabo zikomeza gutana mu mitwe 5-5. Reka dukomereze aho n'ahandi ni muri Kamanyura naho haravugwa ko ingabo za M23 zari zatanze agahenge zanasubijwe inyuma. Ni nyuma y'uko abantu bakomeje kuvuga ko ibi biganiro bishobora kuba biri gutanga umusaruro. Amatangazo yagiye acaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, aho M23 yagiye itangaza ko yamaze kumvikana n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubundi bakaganira, intambara ikaba igiye guhosha, ndetse n'ibice bimwe hirya no hino bakavuga ko bashobora kubivamo, ubundi ibiganiro bigashyirwa mu bikorwa, hagafatwa imyanzuro yavuye muri iyo nama, ubundi igashyirwa mu bikorwa mu buryo bunyuze izi ngabo za M23. Ariko kandi amakuru aturuka hirya no hino mu basesenguzi b'amakuru, mu bantu bafite inararibonye, baravuga ko uko byagenda kose ibi biganiro ntacyo bishobora gutanga, bitewe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Baravuga ko bashingiye ku biganiro byagiye bitambuka hirya no hino, aho Felix Tshisekedi yaragiye asinya umukono ku masezerano bari bagiye bagirana, ngo yamaraga gusinya nyamara nyuma bikarangira abyihindutse, ubundi bikarangira abivuyemo. Abantu bakavuga ko n'ubundi nta cyizere bafite kuri aya masezerano yasinywe n'ingabo za M23 ndetse n'ingabo za FARDC. Ibi biganiro bakavuga ko nubwo bavuga ko agahenge kari kugaruka mu bice bimwe bigize Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi batiteze ikizava muri ibi biganiro. Nyuma y'uko iminsi itambutse, M23 yari yavuze ko yikuye mu biganiro bitewe n'uko ibyo bari basezeranye n'ingabo za FARDC ngo bitashyizwe mu bikorwa, cyane ko Felix Tshisekedi yari yabwiwe ko agomba kurekura imfungwa za M23. Ariko kandi M23 ikavuga ko Felix Tshisekedi ibyo atabishyize mu bikorwa, ahubwo yabiteye utwatsi. Hanyuma izi ngabo nazo zikavuga ko zitagomba gushyira mu bikorwa amasezerano y'Doha nk'uko byari byitezwe. Ibi biganiro byagombaga gukorwa mu mucyo, hakarebwa ibigomba gukorwa bigashyirwa mu bikorwa, ubundi amahoro akagaruka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amahoro akagaruka. Hanyuma biravuga ko hirya no hino
nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru bimwe hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi, baravuga ko ibiganiro bigeze kure, bamaze no kumvikana ndetse n'amatangazo yagiye hanze avuga ko rwose amahoro ari kugaruka kandi ibiganiro bigeze kure bitanga amahirwe yo kongera kugarura amahoro ku butaka bwa Kongo. Baravuga ko kandi abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari barakuwe mu byabo n'intambara, bamwe bagiye bagaruka mu bice byabo kuko hari ibice bimwe na bimwe biri kugarukamo amahoro. Reko natwe tuzakomeza kugenda tugenzura akantu ku kandi tumenye niba koko amahoro yagarutse ku butaka bwa Kongo, tubibagezaho uko bwije n'uko bukeye. Ntimuzajye mujya kure y'inyakiramajwi zanyu, natwe turahababereye kugira ngo tubabwire akantu ku kandi. Reka rero turebere hamwe ibiri kuvugwa mu mujyi wa Bukavu. Mu mujyi wa Bukavu naho haravugwa ko umutekano ari wose, nta mvururu nta n'intambara irongera kugaragara aha hantu, cyo kimwe na Kavumu, ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Aha naho rwose ngo umutekano wakajijwe kandi ni wose. Abantu bakavuga ko rwose urujya n'uruza rukomeje muri iyi mijyi, ndetse ingendo zikomeje ndetse n'ubucuruzi bukomeje. Nta kindi kibazo gihari kijyanye n'intambara. Hari ibi biganiro bikaba hari icyo biri kugenda abikora, kuko amasasu yagabanutse muri ibi bice ndetse n'intambara ziri kugenda azicogora. Gusa ahari kuvugwa intambara mu buryo budasanzwe bukomeye ni muri uyu mujyi wa Uvira aherekeye igice cy'u Burundi. Ho haracyavugwa amasasu ndetse n'imbunda ziremereye uko bwije n'uko bukeye. Ngo baratanga agahenge k'iminota mikeya cyangwa se k'amasaha makeya, ubundi mu yandi masaha bagatana mu mitwe. Abaturage bariyo bavuga ko bakomeje gukurwa mu byabo ndetse n'izi ntambara ziri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi abarebera kure nabo bakavuga ko n'ubundi uko byagenda kose intambara ishobora gukomeza no mu bindi bice, mu gihe Felix Tshisekedi yaba atemeje ibyo bari kuganira imbona nkubone. Kuko bamwe baravuga ko batakizera ibyo umugabo avuga cyangwa se ashyiraho umukono, kuko akenshi aho yajya abikora yagiye ahinduka. Reka dukomereze amakuru yacu aha n'ahandi mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma baravuga ko wongeye kugarukamo amahoro ku buryo bugaragara, aho nta masasu aherutse kongera kuvugwa muri uyu mujyi, ndetse no mu nkengero zawo amakuru atugeraho aravuga ko ibice bimwe bigiye byegereye uyu mujyi nabyo byagarutsemo ituze, amahoro ari yose. Abantu bari kugenda gatanu ku kandi, ingendo zatangiye gukorwa mu bice bimwe hirya no hino, kuko nta mbunda nta masasu ari kumvikana aha hantu. Ariko kandi haribazwa niba Sadeke noneho yashyira ikemera gutaha igasubira mu bihugu byabo. Ariko kandi iminsi ishize amakuru atugeraho avuga ko izi ngabo zari zarinangiye kuva mu mujyi wa Goma, zivuga ko zidashobora kugenda. Ni mu gihe M23 yaramaze kwimana ikibuga cya Goma, aho Sadek yari yemeje ko bagomba kugikora amasuku, bagategura bimwe mu bisasu byari bihateze kugira ngo umutekano uboneke kuri iki kibuga, ubundi babone uburyo bagikoresha basubira mu bihugu byabo. Nyuma y'uko M23 ivuze ko ayo masezerano yaseshe, nuko bari bagabweho igitero na Wazalendo ndetse n'ingabo za FARDC. Hanyuma M23 ikavuga ko Sadek yaba yihishe inyuma y'ibi bitero, cyo kimwe n'ingabo za MONUSCO. Ariko nabo ntibahwemye kubitera utwatsi, bahise batangaza ko ntaho bahuriye n'ibyo bitero. Ni mu gihe M23 yatangaje ko izi ngabo zigomba kutazice ku butaka bw'u Rwanda zigasubira mu bihugu byazo. Nabo baje gutangaza ko bidashoboka bitewe nuko ntaho bacisha intwaro zabo.
reka rero tubashimire mwe mwese mwakomeje kubana natwe muri aya makuru n'ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu nakagaruka kuri Saheli TV, ngaho nyemerera ugumane natwe, ariko kandi ngusabe mbikuye ku mutima nkubwira nti niba udukunda, niba wishimira kubana natwe 5 kuri 5, twandikiye muri comment utubwire aho uherereye, udusuhuze, natwe tugusabira umugisha. Imana iguha umugisha, gira ibihe byiza. Kubana natwe n'umugisha, no kubana namwe n'umugisha. Murakoze cyane, mugubwe neza.